Atsegin handi sartuko dozuelakoan San Agustin Kulturgunearen denboraldi eszeniko berria 2026ko urtarriletik maiatzera luzatuko da. Guztire 16 ikuskizun eder izango dugu. San Agustín se ha consolidado como un espacio cultural clave en Euskadi, con una programación diversa que abarca distintos lenguajes artísticos para todos los públicos y con una fuerte apuesta por el euskera y la creación contemporánea. Gainera, denboraldi hau ilusio berezi bategaz hasten dugu, proposamen oso barri bategaz. Aitziber Garmendia Atelmo Iruretarekin. Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Igande hontan Durango publikoak ze ikusiko don, antzelan oso interesgarri bat eta landuko dugu komedia tragikoa. Osasun mentalari buruz, suizidoari buruz, ondo pasatuko dugu eta buruan ze pentsatua izango dugu, animatu, favorez, venga! Etorriko dira Ika teatroa, Atz teatroa, La Mapatxa teatroa, Eriko Laizola eta Santi Agirrezabala. Estatuti, etorriko dira Zirriki Teula, etorriko da La Locuaz, etorriko da Isabel Vázquez, con Zambra de la Buena Salvaje, y logela multimedia, Karteline, eta ukingo dugu Mari Bellon. Tontolapiko eguna ere aprilian izango dugu, ikuskizun anitzak eta danetarako San Agustin Kulturgunea.